Oy, malwilo to song mira, rokul adro kok mas itunin mira. Tial Kausischakl al itasils. Graf malumilan mudra Vice President. Vice President tergidra Raynold Oilouch. Kuk mosum el kestra Kausischakl. Ngani ako ra mle garma moringa dire ko sa on sa tial kuk odre dra gel kuk kureren el altar mi bagol minister health. Kuk uspe tiagil tial le agi mere mo gel rokul sawal. Bang akum tera TNC mereka sulela Jackson ma girmang at tirkay kidra manamok medra rungi derra gidi morur tialuror on a voluntary basis. Dire kan matraga mereka sule man mosu emben. Obong liya tigel okya karma maroko ileng ani atol gim dilul girem tian mo mereka sekyo. Tian mo mereka sekyo tian mo mereka el sure kama last week. Ngari ya simbung el tiro dra Juice American Seng Ruders. El mal mention ang claim. Claim. Mang aradal lordeng sa modern manguy marumes kung geomral wasi nguspal la insir kaul mo nito. Le blur bela kung moral wasi hindi kamam umra hindi kalso ela di newspaper ak mungger dia kan mabitang el printer ngira blur adal rogi rumbol to kan adal moy rasel gukti version ito. Kamam agigare okyar kamam di geomral wasi ka ome gilungi okyar tialbla Eru le trim tomo ding twice I get toil tu tigel me mira adel gire la blur belau especially blur belau magaw me vice president tergit maktingol morise man bringa sule me ba kudo si olgong le korkaw ngari tingem gire se madi tingem gire la urere me agi am lo korke question Okay. olgong le bergo Madang malungil tali al sales al got le korkaw adal bay Mr. Henry Direk morgaw erbora idong Mr. Toribio adirek lobogara ngirmang Moses Ludong ngaka Raynold Oilouch ngaka ngara drual al Vice President ra Blur Belaur al Sils ya President takuk waya kaklaw mararangil mergid ngil el titel wuk mo appoint rigid mo minister rahel mawira raporte agid el gora a subject el somio other southern emek kora wukti kora dispen na mal di kadebel time el kora di guk mo nga sesel to el girel ti al ministry ngarngi tiang every week gitwob da kamil teder rubak el guk ngara press conference guk ngarngi girel time el gim gora spend ringi el guk masaw da aureo raigal bekal ministry mang as a minister rahel de guk tiregal guk moy titirar adagal me magi guk spend ak medal at 10 minutes Mr. Ludong guk ngara press conference guk masaw da gigit el gimo mesen gora maklaw tu tlel lureor mang agum tabel waser adrabelur belaw di reglo mesayel press conference or ranks matala di reglo aware igel guk kimo saw dal girel at ko era ureor di soakal maldi duli awase yang tian omregal Sunday yang laringi segil nurses week ra ministry akmal mutial te al el mutal mal diom te ergidar adar belaw roguye momrenga sulira nurse ra belur belaw tangsong se malmering laurerir hindi gumrang luwaset tamal mruraungil lureor ilgirela belur belaw mar adar belaw el tiro uspe at toera ugrol makukti check up al ubeng screening ngara al mura toera hospital gid o si siwil time au irak me guk lunch meeting ya kukle soal guk meet tirgal toktang tirgal doctors ra belur belaw matoktang tial klol hospital gid marguk toktang tirgal ngara public health gid matirgel guk ngarsel hek program tirgel obngela doctor dever guk direk mrula direk lo lang seul girela tokoira auguru ra belur belaw agiulu lunch meeting spendra ngara talsigang guk adadu al gora guk soal law ay sertira bebir raigel gora maklol guk momotau tra tokoira tial ministry gid o si siul ta makministry te al wase guk gora aguk kom katatal ngarti alurior kamiu ya toktang ra belur belaw kaguk mau ay ser nga kalwase ngaraigel guk tiregal momes en sabi edal gaing seul girel en kadamalisi irti alurior at tokoira guru ra belur belaw kita adios sisiwa di imo nga mokteger gidel beklad aroguil adar belaw adi imo nga mokteger so ata bolungi la tokoira ugru la mergidar adar belur belaw rogui
masaygi diakot obengelsay of course kuk ngakal minister en so artigal rokuil adraurior lungartial ministry git adirekkel bolungila bol laureor elungil arndir raigal mering laureor longot mokrabekal sil sa mugok ngarngi segit el part luwasa ka makara osiga a benefit tama ahigel wara maungir ar adal retial laureor sel bol hapir ade adal bay ya go merang alwaseng direkkel smisi aureor ar ada moblagan di laureor engya maungila aro wil toe maktingua da kal girela toera aguk ministril mori segit emergo gidal abay so is Ya, bertial hal ba ko es que tirga. okay Ay agora ko. Termi din na to ko ospital, el ministro agente nga, kula ko mar to klan. Lang, ano nga, maldirun ko rin ko kawa. Aigel health center. Mura nga sila kawa, ay siya sin. Ngaringi sila nga noon be open na last month. Ngaringi sila nga oriol open na last week. Aigel mal ngaramok te ngaringi ra. Ngaringi ngari ako hospital ay ngaringi. Kuang rarak ta gilid mo ngi mal obetu kirel mo gitu. Sa igida ko. Ya ongero nga sa sel tigim dilolo sa sel step down house mal obe sel the transition facility mostato o ingrang sel maksimal to ile kmadngay lamo warak ngay rakan bruse iba aul mirela. I see. Sel gotel ger akot ang swakal di makatakli wasalin dia adil ngaram lungoy matiyay gidal dirgam le open ang ngarabi tarakoro elementary school ay gaya community health center sargid amrarnya igadi berri terbelaw rokoy mangarnya ngarang ayang ala mangarang along albuksel ngara la ngara long aku kirel take care ngara long mangarar etiyay gidal ngarang ram lungoy aku take care ay gal magyuk la ay gel klawals ay gel klawal state ra magyuk la emergo yang ngarnya ngaray ray yang ngarnya ngaram algeo albuk take care ra east side ang iwala mong SR mamalgayok sa igidi ako etay ngar orior tiyak lol belu mangarngi tiay gidal al klol hospital gid ngarngi tiay gidal kuk ngarabitar ako elementary school of course ngarngi ngarablilyo ngarngi ngarang yaur ngarngi ngarason sorol mahato be akti be slow ay salwase while ay gidal ngarababal daw ma tiay gidal ngarablilyo war active mal understand dal wasaygel ngara guk southwest tergid ay gidi awal warab oil dia garnur sel ngarngi leng aroid direkal mal waram ring garnur sel guk direkal moraygel basyo mang agi malasa malosi garolel wasagad magaray maral lo mornyar nur sergi mang mosabe el maral full time loro ay gid el community health center gid a president direkal la makngar almam el wase the kaing se with the kuk doktor da kura estimate try gay del baby ra community health centers bol sabi edlo dars unti del mortigal partner sergit mal sabi al sabi el masugid el kuk al mo tel kura kura give a facelift renovate ay gay del baby ra community health center sergit del so da bolungir rokui of course sel ngi mal klo abel gul ebla oil el gureng seringi makmal al madangali awase kada makaray mornyar tokang el gukmal di concentrate ay gay del community health center seringi de kami uru bagaleng amokte awase godolge ay gal community health center seringi el morara ada blu matangaray gel blu mobiyotor tirel di meray gay del community health center emerko emalaya tokoy yobo arangal ka tiregal giri arangal margiri ardil amoray kay gidel community health centers o endityal oppidir give tiay gidel guk ngara klol hospital git ya malmol open ra tutaw almo gobsange rabekal sils o tiay gid ay gel guk tirgel adal guk matamal mal ubet makasakl amora tiay gidel oppidir give matkuk receive aro kuil betengel equipment ter say gid of course kami amangel was tirgel guk tirgel maanyoing at yay del Belao National Hospital git adi imol hospital rabelur Belao lengarnya inpatient ngi tigel monyuing ngi mang ti so kalaway sulwas el altay me mi rubagan di mase kada betra hospital rokwi malklo oy di mase kada in fact tangarnya ngara kukti ngara tial ER git dire kalo spe ay gel betal ngara ER lam lamodia kal enough fabet git tial aygal word gid mang oy
Hindi sa igidi awul makploil maldi mrenga solirar ara adlo urior tial hospital rogui ngarar tokta ngamar nur semtirgal adralap maigar rogui tengah-tengah hospital rogui aku merang was tamal mering lo urior rabekul silsil girela omngat maklira adra blur belau selong erul gere gere manga kamlet ak madang ligam letal mo gere nga kara press conference al girel magulu ay salwase president whips amla while waram lamas nga mama directive wase ali tial facility se ngaring facility ngaring klel ayak timla besen ngiye se gitsel oy transition facility se gitsel swalabol open ra al sel adjun kitial nga ramay mangirel mo open ra next month baka mamtial blagarang mamrel al time recruiter raat al mo urior tiay al transition facility mong mo sabi irtirgel tiria guk occupy ay galbetra hospital al diakal giril nga al sela hospital al mo so is per se gid matangar ngi nya mo sabi guk tirek lo lang seol al free up ay galbetra hospital men sabi dal receiver adal Itigat so is prosit mo ang guru o tumaha. yeah Tumaha kila igidi ako ragi mo ngat mokringi leng tirgal ada kita matngi gamiwa mlamo betokar kmiu tirgal direkal mlamo betokar kril adar belau adire kal ngarinya sesera udo dal lolai masa igidi agim gor omda sorngil wase galel sabe ed lorior gid ma tial HCF forgive wase ang bagara tame so is seperti agid al facility emergo egida wal kukul sabe ela egid al magere lududir kuk tolar a partner ngi direct supporter ti agid al facility gid leng mang hopefully sa igid ako ra timetable game router ngi ngara June ra next month Ngaringa rugal milekol na. Di mo nakalo tingil wasi kami hindi tiyaw properly la will question mero. Parking ra ministers ma ngarba adon ospital malala ke malungil. Ya ituot amo parga roy de malul yang mo bringa tira mer ospital. Bakora di bring it up nila ko dira sing muay sen dia kan ding wasi sel gibora grulen. Agi mo almost over tial parking lot lungil hindi kada mga bowl more ospital. Dia tiale parking ra in fact tiay gidi am letara subject ra discussion nga material toktang ra hospital ra el al lunch time direct gora complain el girela kuk tirgal parking el mortirgal adra ureor nga ka mal understand de direct ngarngar adra belu lam gadong nga kal girela wase aigal parking el mortirgal suudle tirgal weekend kya pargid tokol time sel gibo ngarnya mlail di dia kalau ngarya igel stiger par ray gel matam la occupy igal al parking ra handicap mang maral atitwo la parking ra hospital gid mang mal understand ngem ko mamtel direct ko o mesel wasetial guk pagra hospital mo budula daw bal maliwek ay geng la sabe edal warar mula ngoray gali gora lain mo sabe ela si social lol tirak le par ngil el telgibel gora sideways mandiakal sal klol el mengwaray rogir o mel gora telgibel mo ngil abla ela rail dik tirgal mal understand el wase el baby rat time ngariya maklol tora kama maklol mlay el girel guk medeliver ang artial hospital girel maliwek round mandirek el mring la boda adoro lay gel wal waram mal mo permanent parking among yes it's an issue adi imol sa begal duli awase ngaringi sel guk partra hospital el ngorsel le gym lam legal auchen se di break der hospital se di al partra hospital for now di understand lek mga dura attorney general ra Blur Belao yang waseng wal wara dir kamara la gay sel gireli sa igid al pasyo Miguel agabli guk ngara Blura yun silwal wara ngarnya claim mertir sa igid al pasyo mendir ka kalsal mal finalize sa wal wara ownership sa igid al pasyo mang lenso mamal okmo yung plokle la kamalment giwase me matakat maklil mo ngil at improve ra parking ringi bal direct kal mo tarap parking al mortir ga igid al adra ureor mang bol sa il park ti igid al back merko ti igid al front Mr. Toribong bol sa el maral open al mora public all together di for the time being yung wal wara dia kalsal clear maldo mandir ka kalsaba mal mo touch ringi mang maral
tial klol parging al ngara madalatwang ra klol hospital al pargar ngar bitok ka karusal ar. So aktio ngit ngil understanding ra belu wase bol makluar ngud ya to am la mortigal security ra hospital wase please sel to tawl mo ko basnge make sure ay gayid el parking el designated el moral tirgal warasud make sure ang maral di tirgayid ya pargam lirir raygay mong bayungil mo daw spare tial diregal te al ngara tial TMC ya diregal hop para adra belu warong si metamol tirak la ay gayid el gok tele la parking ra klol hospital gide. Wai si, dia nga yang ora. Dia ka mal di sokal di patnia a minister gidlen. Kita madangay rogul toy era mal di uzoza. For the amount of resource maudod labang kalade, and he's doing a good job. So kudos to you vice minister mang. That's all I have to say. By atnia a minister instead of a question. Ngage kami utte ruba ka nakangarni artedel mal limos kal advisor ngak. Ngira itel Dr. Yano nga former minister health. Etok tang direkal governor Dr. Roberts mandirekal tang. Manggele modang kom direkal madangalian ni grang wal. Gemle tal time le administrator ti al hospital direkal tirgayil TV sira kotel mangil mo minister ako sa tirgang direkal mo ititirar adal gora ang arnya du urtir ra toera omkar emla rurtay galurior ra toera hospital bol spiil gora di bukti advisor gi de gito do toru ra urior gid matirgal tokol adra urior ra tial ministry gito. Kalagpas ka sa lol malalagir. Oy. Kailangan din yak pa din team ko sa mga puwa ka di wala di dato kaya ka ko di pa ka magiging molme di mo ko kaya ka wala siya. Kailangan ka permanent minister health iti kaya por sel ministry na interior. Tiya kita di sa pegal duli nga ka guklaw marang ra presidente ak mlame minister ra health mang eslong yang malamol malangarngi aklaw mararngi el girel ti alurior ra toy ra ugurul ek ngarngi of course nga ka rala will understand wase a president tangay gidi opaklisi rawase matamo minister rangram matamo minister rangram so nga ka matangali adru ulek longerul adra blur belaw ya urior el mora president trablur belaw melal time el dul wase ka minister na held ek ngarngil lo taw taygel kurbabel dur nga masapek diak toktang mangarang di ngungilar ngul wase tabto tirgal adal already tangara al sel tial urior amatangel orul mga kangar ele kadi make sure ngarngi atul sertir ma equipment sertir marogu irtir mga tmok lay galurior rabekel sil se aguru ngi amal masaul beklab. Kamsaule minister vice president lang. Global goal albang arabi melale tia life Waise. Kita utuh ringi. Sel di esin mem sodi de mo lakatak lang. Dia kalmu tulungil tokol wata lakatak. Ay mang akbareng asule mersem. Ela kadmo sel imor Oy. Waise. Ela do akmo urtial tilo badara social media ra si almost nitilo badara adar rogir. I see. En agoten report ta US intelligence. I-mention at tablo toko ilgol. Ulma agigman mo ko ra mga titring. Mention was itiyang amiru ra last September. Masinkyora November. Ra last year. Siya nga siya was the US intelligence report one from last September and the other from November. Itiyang amlara Chinese overseas association or ngarbelaw Engel Hunter Tian, president rin. Engay gidile Wang Yubin, secretary rin. Ang secretary sa association. Baando do usol ko yung Tian News, yung wal padakal wasin, Tian lombre kag senkyo. Koging ilaw do. Ko kumila atru tela. Kami Kadang sige to ko na black clear nila. Waise. Kama matimam of spread. Waise. Ako tulo uli nga kamla muy urtilal arigal. Waise. Diregal seral ako tal taragal ko tal tuob de ngal ngirma nga diregal mle alert nga ko wase ko gumla masa
wat yagi dala arigal mlatto pada makandir ka makahalik ko ramasang ngarngi adra news adra root yang routers Routers. ngala am lartial bela agum daswo. I see. Direct na interview nga kaya. Okay. Ngarngi Mas ka din one more time. Oy. Tumnotral mo interview ng gidul wang, hindi mo nakal answer. Okay. Refuse to answer to them. Lengga am lartiang direct kalmarngi atay malmleswal may interview nga. Bang kuliah schedule ni ilmer officer nga kalgirel may mitrangak. Ubeng bay dia kal show up. Oy. Mambay dimla kal bel show up ra officer nga kamang aktiso kal makatakli sa igid. Ongerung di soal makatakli wasa nga katilo tra officer buhay. Ra 2020 endra 2020 on diak sa January ra 2021 en guklo besel agi guklo mrek ya besel president el self-force store mananggal president surang whip sa kuk mesoy sa mga gulgor niya wasa sa ra January ra 2021 el melmo tra January ra el January ra 2025 e nga ka private citizen al diway gami ultede ruba kal ngartiyang nga ka mal di private citizen ongerung e nga ka private al adralla arabalur belaw saygi dia soal makataklil morar bekla adar kuilo rengas luwasay kaygi dale warrak mlomre le warrak as a private attorney rabalur belaw e nga ka malarar okya al adra bekal belur al adra belaw mar adra Sina mar adra Siabal mar adra Taiwan adra Korea mar bebir rabalo tirgay kakaro sa client sa nga karak practice alak almolmo tercera kuksi sa officer el al January seklo abalguleng nga ka sel arokuil client sa nga ge kami matangel ngirmang kamla adralla sel era ta accept ta guys engirel ngarinya retainers field ngay ekadam usap edal accept tra guys rangya tarhat aktong okert yang wasarmle client sa nga kal atrasina kada tiya ko rat koil morasina man so kalo ay so say amle client sa nga kal atrasina a obe al akmedal mo 15 al kakro sa atrasina amla client sa nga karaktial belur belaw tirgar rokuil atrasina al gulam tertir tirga nga di private tal investors mar adalo siobay artial belur belaw el al sales mong sabel ma-filer tir amle open mangarnya vehicle client na ngarnya filer tir ra officer ngak yak receive a retainers fee tir raw erak statlom tir diway ang sabel direkal dang ok clear tiang rabora idung ay salwase ang laadia ka private tal adralla rabalur belaw al dia ka low client tra adrasina so yeah that's the reality because to begin with your biggest investors rabalur belaw are adrasina esel foreigner mga rabalur belaw lo siobay you must have a lawyer malub OBS ang ngaray krel belaw sis belaw at somal me o siobay rabalur belaw and ginem one of the first thing you have to do hire a private al adralla al mo adralla argaw lang kay gidi mo kay dragaw ra rokuil tokoy apply ger rokuil kakaro sa tele la permitting al mo statrasyo bayargaw. So that's what I've been doing for the last 4 years. Omdul was dia budingel was sell kok ni lulo daw den 10,000 8,000 dalan telang nga ka okmo ko moda ka roguil legal fee nga kal black nga era adrasina ra ay kal mla mo regle warak kalebla lang lakradar tel telael lang lakradar tel telael kami al amadnge ngarnya bebi rahmal maklo losut ra belur belaw involve para adra sinarngi nga kam lang ara alsel oy ligirel ara adal kakawata arwali sertir oy mara adal kakawata share sertir ra kumbali mga I hope ara ada dire kolom dasal was temer nga kali tom das was I do a good job erit aldo mara adar murtel me osir nga kal was bom adra lar ramam tala dire ko loreng salwas ang kagi dat borngin sa PL he would represent us well and he would do the best he could masayigid mang agud ng lil to ko ya say yes agum tera adrasina marbekkel kakro sal adra ngod al blue mar adar belaw oy yaklungel daw da
Soakal mga takli. Dirga ka not 1 penny ablak mo el girela toera campaign ergit. Sa gira soakal mga takli. Al sugum kada malaygong. Nga ka matangel la amang kada matangel wasay ka makul ula balur belaw. Mal sugum kada amalaygong. Ngaram dia ka dolay ngara irul dar telay ngay maldar tental milyon. Ngaram kada risk ra malamal ula balur belaw di malarat $8,000 $10,000. It's totally ridiculous. By the way, imol kay ngirma nga matangay. Tirgal adar belaw sel char sa retainers fira adra model below all malarak lolo do. My retainers feel mora roguil okya nga kal diakal adra belaw $10,000. So, saya initial payment on mo accept ra guys. Ratoy la. Magkukutyaw lok na dia 10,000 and then you say bel mo tal 10,000. Refurbish at tial account will mo mal ngartial ureo. Malu ba gut dia billing statement nga kalmor. Mang again ngigel serak agungoy one use kami urubage bogi sa selwa nga ka talang ila 8,000 and 10,000 ang mas kakalgongolong sewa nga karato ko campaign. Ako kasi wow. Kaya nga, of course nga katrala matmatangay ka. Magul. Makwasing mal ngot al tokoy leng ablol maral sa gira dal malay kada malay makatalal ko. Hindi say gid. It's not true. It's to me it's false. It's unverified. It's unfair accusation. That's all it is. To me, it's fake news. Aldom seralo lokoya Mr. Ludo ra press conference sa Eli en gora ngage kami ruba ka madangalia Mr. Toribio ang laduli raw LTL program rigid. Dingak sel baby ra time kukrong siya to koy wudngel wasay there's no truth to it. Diya ka klamararingil to koy. Yakwase bob area kad waste that time al masaw ringi. And the actually understand was a public official. Masel bornya way kay gidal kora awul talaak. Yang la dire kalungi lapit dum. Emar ko ita pagtaklil mora buhay bol maklor ang rira adra balur belal was a kita rirurt gukmal dim legit lo si arolela angesol mergit. Akpay so aglaw ay slo sa tapay mlarnyar sesel adra belaw. Direct kamle donate angesol mergit. Rato ko rak campaign alak alwide gaul rubakal ngartiang adalbay direct kam larnya agi karel donation ngil mertial ukto ko rak campaign gida mai ke ngara record mo ya kumda solo asing club الجول تل مرور الالتام اخذت club الجول لين سل تلتقون على سي تادرا سينا US intelligence هيجي أقول أبلول هذا الراجل أو تويرة كده التبلول ده هيجي ده عملا موسوم برا دلهم ولا ما سوق متى ريميل أسبربريت تيال تيجي قبل الأسبربر ميرغاو تي أسبربريت تيال راجل قبل بنترجين ومو را president التايم ما هو former president مغاو ما president السنت هيجي ده قال دوب المورانجي دي لقير ما لا باي question أكو أسي أو هيجي تقول مقرادة هم البوسن قال أدرى نيوس دي رولاي ما نياكلي شيء أدرى بلاول الجيتيتا تقول مو توب دلين kita di ada dura tial bla salvo to okya garit lang ara tal tera be imtar ngakali rawres at okya garnya yu clear dul adal tial ko garit to ngakadi madange rabora idong ulwaset sel sugum ka public figure alway ngage lek adra tam leseng gidar adra blul mo holday gal position ra abuay so laing oil ngarngi al motel extra burden الواي جيرم المترني امرغو يم usab emlo to takliya adal successfully record wera defamation sabela diak dil wayar di private tal adal kau to takara long lir sel talm assume ra public possession emrgo en talgib emral talgib mring omol to takara adal di of course en tiagid okmoe tirgal ada ngara alsela balur belaw ya as a lawyer ako sing girek lo to taklil at le ngara alsela balur belaw beo tax server ngi
ebeot tagula gubal nga court ebeot tagula judgmental gire di problem lo itial dal bang ringi atirga di me tadi medidrur tial belul ma sesera information incomplete to me and dia lungil information emer ko to ba mo raigel belurir emer ko lemu sa way gaigil dia lungil arigal mga sprebra leader wok ngara leadership ra away tial belwade mang maral mering ngartiang ewa omol toira avel ngia ngara belura marigel al ube ngara Australia ngarger mager o wakti orang lo se ukmo ngara belur belaw akwa se ela ka kadasor berkara imaraw endi ay gay gidi al abebir raigel agi guk mletius mo waraigal darwal labuay mangigel bebir ratko el sel ngara badala buay mergo beto kaigel atiwal mangral wala di melut kedol el budul gid makata kukti ngar lega kukngak akwa se kuk memrik soda kara adra belu mukuk reng sa tigingek Buat tigel ngirta rubak mas sebab adra buai gilal teblong kloklem akot gilal betok ding aidung la di mardang wim ongerung gilal klo abila abas pas lebas pas di maral me magyo miol barabla abas pas dia paise Vice President total for Mreddergid el di il mensi emoita way gendo Betian marunong ya kung das yung exception to the rules. Ano ba ilaw? Club gul correct ngi. Yang ano ba ilaw mingila club martilo tira ka niya. Wag tilo nga ano ba ilaw usubo sa bato mato. Sometimes yung hindi ka maral to mol alak da so di mol mo di ka langila klugo. Mang akong ter ka sangay mamamla ko sound belt ya. Omsade mako to club gula kung das war ada de bela di legal gilil mo matangel wasi. Sumar ada ni so oger kami dia kam confirm ra statement ter kami. Elak mo to de ni mo ada ni se tumol go tra. Adi kam ra to ya bulo adi kanil bulwat mo. Kada espere ra dia kam ra to mak mananiak mal appreciate ra meteng mo gigil man to. Tubi ako wasi kam lak mo man to. Yo orang masuk rumah ada orang sedikit tu mo matangel wasi kal tingel vice president tamran to. Dia kalau setaman bring to nga tirgel adal mongoy watia gi kungala news tia pator awal tela news tia mal gdi moy ril am qatar si kan len mal kol kamang tirgel adal belau moy am gi grela man mal kol tu tela al masmok le elage kuki moy dia ko ken mai kan am basos el tirga tirgel 3500 ini ton bolo se angalo bakmamra mother olo pues nginay ka kukim na kaloro so mer kamap elal kwaklo albu Dekara mal interesting or say gital arigal aral bay agu mese tirgal melu usirtial arigal tirgam la mol maya sto tirgam la mol maya alda dura wuk malir ar emlang mal me mixel walo me overtial alda du mak mo yurnya setia mal dia make sense al imol Kaya kan lu siya tunda tinggal tila dia kan beral adra news. Agu mesra ta mal bothersome to me mak mangoy wasay ga tirga dimlar mo amruruang rang lo tage marko ulto bertiang botat sertiale gal lureor maray rablilio mga yaure al alta ito ko era military ya gungoy usay gidal news al arigal yang wal warawase ara adra sina mlamos tatlo ara utma rarwa ngayaw marwa blilio nger lolgege der tirraigel sai tra military ram rigel lesel wara tal tamesel impression lo walo mskira se omen sibil ngaray gor omdit mangrang maybe toy kita mo mondara ba brigel mak manguyor nga se that's total crap tia sel dia ka klemarang ringil to let tia gita gud ngali for sure ay gel dia ka adal dispute tial to ko era wa military merablur nga aur ma ay gale ngulmo nga aur mergo ma americal merabliliore la se sera kotel vice president trablur belaw ra 2017 Seguidia katengel lon tila belura merigel el mera agabelment sel time. Tu atak mo. Oy, el wase me mga sugmam logay tapasiora belur belaw bol sabe el mo radar saitra agabelment merigel. Oy.
Masaygi de ngakal Arnold esa Vice President Travelur Belao. Yang ngakal bik ngar sel time am President ng mga saw. O siga spat. O ay sel wase ka mauriolo banggela military tiras mi ay soril masyor al sel Belao. E gaygi di ay niya mo radar site tra abelao. Malduma tirge ay basyol ngarngi ay gayid radar site ay gedim lakal gidel adar Belao am letsus. Ay military ram rigel am letsus. Maldum tirge gidel mlamol mlorang ayangal matunguha tamat ngusel ge grey eguk mera babal daw matuguk mle girel mornya ngarang mau nding goram lornya dispute ra utama ma o traigel mage grey mergo mora aigel southwest Mangarada. dia kaigel maklow aigel maklow aigel tablol maklow say gidel ngarang rar masay gidel ngarang ayawur aigel tablol maklow site Egel sa to Marigel am netsu sulwasay Egel somam alitia gira masao darangara 2017 etam lo statal survey lo si Egel basortir Egel isara adra sinal lo sao de adal baika matengele ka adra real estate we go 10 15 20 years before that 2017 maldo mga kwase tirgal Egel malusay gal arigal tamlame tamora mora amaigal legal di dia kal kapag el to lang pa oy saksik te mo maybe algo news oy masaru magina mo ka regalo tigat mo to or what are mundia Es el tungura deswe tungul de kiara kitelgar. oo mas Tiagido siul sinal soril mo sigoba kitelgar. Tirga sorry lol si ura Miguel ma si ura Miguel ma asina kita ngara tolong lele Direct na interview ha. Lo kira-kira gagil tora utma sina makmase. Tigil ada sinal mering ora way before attack more. And number 2 gamamam na inviter tir. Lagi mo tangol tir lugila a history tir nga daw dudil a. FIV already. Aligi de la temi we toribio ngara ulbira kululaw. Egomlo kotal kong yersel la alwase member ko allow 99 year lease rablur belaw. Then so other investors ngara wasina magir el member ko police ay gal kloklet. Bot sibira other belaw al mamral guk maklolo do de lo spell guk Developer luat. Kaya sina tira insist sa 99 year lease why 99 ideal 100 Meru ay se, kami teder rubage. Nga kamal so kan Adram Rigel. Okmor Adram Rigel amel wase agi memla tamiwe invest travel belaw e develop ko. Kwasem mga igal ut. Hindi where are they? Tangarger. Asay dia dum kadam ara. Kita uspe au do mal dum ara mlamo soril gukmo. Kukmora. Arbe vidra. Anyway, Kamal masaw. Ako maral waseng Aigel in raw ring ra tokla adar ko okya tial. Kausischakl. Oblam clear. Ya ko liter ko man ngari question ko mi en subi directly ko mo den wan mora. Ka minister ahel de vice president tergido ro ko. Sibela adro den wan mo logel was etiam kara. Yak badang lil ka budang lil adam sibel. Directly mo do ko smada to mo de ra ro girela. Ablo belaw le se makita esperever. Makum tergido ro ko merenga sulen. Kami sang ruba mangiti. Agi mo meritiang nga ka merenga sulen. thank you. Transparency ko. Tulang sula al bay. Kita mo mo yung sa Jackson. Ya vice president tagi mo sumal. May igam sulit. Okay, man sala vice president mle John Regide. Edo lo mara Kausischakl. Romesa anusing malkora na mo hata. Republicans ram rigel Trump aguk mlamora Saudi Arabia mang maringa atora abud ma prosperity gora mission ringi domesa Democrats at malkora angara dog house oleng at di keldio makadabrang galadan di relela ma production niya malungil batigida always nga kaswakal ngara Kausischakl maswakal mo masada tora political party pangaranga purpose ngari mga li merbelawas ko mga political party ringi Dekmarwase, rogul democracy, may choosing government, agiran nga political party ng iling, seguidia ul kada bagrur taw dasal mo ruay, marana mo taw de swir, mangaringi al multi-clol platform, al mo tabringi ul tomo taw de swir, mandiak al wukti adal morsel de laba urungulela ma, aklumilel ma adrablil mora,
Kongres di tilguk timrula sorir diak girel ngaringi platform lo bangel mapari lo makraringi mang diak litra kulara mang segida purpose ra political party excuse me create a alliance ar ma mission statement tamo clear mang sel ideal ra paria adi malmal tal maru mako di mention tigibel history ra gagidele political party tianga palonga siringi girmali tianga amne start ra abalura Athens Greece ra bogor dangara 600 years ago actually 600 years before Christ etamle start ringa ada Greece so lang guk migrate mera adra Rome ma Rome direct na ringa political party ringil netablong popularis ma optimates imo nga support tigaluk ma common man imo nga support tigaluk ma nobles ma merchants tigal adra shobay tigal kora ngarba balad imolmong finally 1688 tigmi rubage naringi seluk ma glorious revolution seguida waya revolution ma giriel al mom sisi a parliament le tirgi amrula la mandoringa ako ma bill of rights mistira adra ablu akrisi il challenge government direct lortob da ulungulir el democrat adra parlament amrula la Laringa tablot parira England sel time entre la Whigs ma Tories. I say. Emolbong guk marmaram rigel et ma adaptra toram democracy. Barsera 1789 ang agidele Alexander Hamilton amle create a Federalist Party. El purpose ringi amrur tial national government ta Miguel Momsisi lemne swalwo klo a banking system ram rigel. So lang ang agidele Thomas Jefferson amle create a Democratic Republican Party, el purpose ringi ya ukola baklisi il mora states. Bigay daw ram tablol uldaswa. Hindi finally 1825 egal tablol pari amlat. Lengmaya amlat fulfill really legal rungulira na mora constitution na marigel. Mungka mo dia kabulgul lagi dele a political party. Di sera kuk paal aringi tola slavery ra 1828 ya emnoringia es el party de la Democratic Party el purpose ringia amne soril continue moria slavery ra Miguel so lang 1854 ya to create a Republican Party long siya ngagidele Abraham Lincoln mo president a purpose tira omwada slavery yagida a tool ideal statement regal to party sel time. Di lang migrate na mo gorangod a system til na mo ka slavery. Melang man na mo close distinction between Republicans ma Democrats. A Democrats sorry a macro tax. Sorry a macro government. Sorry a welfare. Sorry botoga abik patengela a social welfare morarat. Ang Republicans on the other side at masendiak. Girel government, girel tax, girel maklo a shobay. Government adal girel motmun moragel aerial subela a shobay remul. A Democrats a ospera dankil gora maskatertir, ya Republicans ospera elevant. Elmo maskatertir. A ulak mo igang ang history ra rogul bulu ngari democracy ringi, ngari a pari ringi. El agi da other belawa na mo kadamla longir tiagi dulu dasra a democracy din diaga a parir gid makumdas miruba ke tegi da missing rigid other belaw government rigid mang slow aurior betoga a debate el diaga dit masegang budulge le ada ko ngarsel oltoba da udeswel maldingi diaga gora a support ra parir ngi mesel ideal system behind the tiagi del pari. Makumdas we tiagi del link missing mga kamalomdas masengirera ara other beral mok magaremula parirtir. Dakal makita the follow American masemania Republicans ma Democrats legida paldo si siwa a system dulu tringi ma American. Le lao for example nga ako mo toy mang togerek masensam mo ngal parit masensam so mo Republican. Like so support the private sector bon sisi. So kalbo rin tax, ital mo sa tax.
Borio So, takta. government. Oo, kita government rigid. Mangigida aswak hindi sel mal partinit mase a private sector amo klo. Magirogul service adra bela lospe ela private sector take care. At the same time, ikidospe longas arad almo o member paririgid mo tikida o longas til mura rual e orrenga sergid. Seguida kung nasa got klol parte el missing rigida adra belaw. Ligida di senkira adel popular ma toka udele. O tor adal nga man lo ngila galera a campaign ringi telal biang akilim, you know, namu gedel migrate to the say e moria political party rigid. Ingia mongil marala government ma representation rigid mo sisi. Seguida buk Kausischakl ngal tapik al suel berogan masaul. Ako rin serga, kung mo magkakaral o sekal ang maliki karilat, hindi ako mo dun liya pari system repela. Dia akmelik masindaria 50s. Akmelik masindaria liberals ma progressive wise. Interesting lang. Sel history niya angel Codines ada Puerto Rico le listan. Tiagi da kukurgat kam to asende kan ukl. Ikalo se tidimro adudur bli arudim. Bro din sa ngalse Toby. Alwa bigis mo bitang mo sa liberal ma progressive. Itrigel waya ko ramle store maru utum nem sisil ada serta waya Toribio ma Baules ada liberal. Aku progressive wa rudim mala Isidoro marwa David Marui o trigay kitum se Toby motul pari. Basically abureng sa ikel debate tira seltae ngarialo buren progressive abuldu lo se lo penalize oror egagidel legal utmal bado oror mga adasiaban to se bolli sa abulta ba ya klokli ya liberal adi aulupto marado oror abuldu para liberal tunto dimla oror dimla sorry ra bol lis emrokong eobil gumes ngi no ngara Allah na drong lela Kausischakl lit. Ila awayara Katolik, mar Protestant ngara East Bawalda nel me trigi kita ngara sigi del side progressive lide aguk liberal adra sabado mar adra modok ngai. Yuk morar didio. Kumes sigi del Besira gimera sa 70s. Kwam restata parir kwam 1970 le kime ngatabot parin marni. Aquí momorto mama momorto moraigal legislature Palau legislature aigal district dial seven. Ito sen diak ngari ako hosyati. Magiuk di iya political party ma. Ya 1976 siya ako tututo na may Indonesia isigi din mlada pari. Len dial Lazarus aliam le senator tira ada liberal angwa akale ben may limlar saibal. Adra la saibal murmurtra sige deng silkuk faction ra ita la sarusa wala andir mama dire kal dirur tumor usum tel parir ke mama asurang lam letar ada parir mai kubur tumor kan momi itu sige deng merelang mobi wagel mol ko kita dir murtra personality ra dir murta klauat maklaus ale maklaut ngai of course recently although that na problem mengmeral mau ako mes at ka do biya kulang se do mes tireng wa dia ka loyal tir mora uldasu se tang mga se ada liberal pari ka kita uldasu kung mot ma kol pa ikel uldasu nga of course nga klawat may kan di ke yung ngero mral to all mga tak nga galbe sen ko ay galmo ko lo warak e samha di dia so lakin bamlas mo boringi dira ata di mo mura klawat maklaus na mau to maklaus Elang parliament trawa Europe mar clear. A komunist nga parirtir. Ada shobay mga parirtir. Nga mon mga ritir po si independent. Trigel dia kal wuk omrang aigel ethos ra gigil bet pwede nga pari. E wuk titil logo sorir el base ra wuk client tir ma gang mang. Malgira nga ria Agwa mga ringir, tir masaibal. Masaibal ma. Oo, haway, masyar. Oo, namugil mo ringil. Seguida, ako may sa selva tamin tungaria la al moraw la. En bring el pas le ada wuk dingi mau do swel.
Dia ka siya look sa cell mission ra pari dia ka lubang hel cell. Malta yung kusura men dikdingun mo o tel sura grup pelen graungir o. So mesa rang lel belaw mang. May si akmal mes ringi mal ako mes ringi ma FSM dia kapari gid. Gede kal dir murtra. I see. Hindi ko tingala sa kan ruang batnger. Mam sa kim ke kara kawam nestat ngara libera pari. Magi ngara te giodru ul merosa babir ملك سروها تسجي بروا بابل داب جمنا شيء كده ومشتي نعمل بيبي ما عندنا أي قال لي نعمل كلابلي سيلبسا سكرتاري دا أولبي لكلك أولبي لما كان ترونيها أليبرات باري نعمل أولبي مكتيب كلاس كورا ميسنتي ورور مرا سيبيو سكبه ورور أولبي مالو براني تقول الأشياء بمشي كده أدرى بلاو kita mal kita ngarea tool built in opposition vital bay mabital tam sel suk monia gang yam monia opposition segit mag ulak lo bakar kita ngaringia mal belketak la mokla eklaro soldo se mi awatu I see. In a sense, tel ngaria pari agora a culture gid. Le aba girel bi believe ngaria opposition yung ngaria ada cerabita o chekara bitang. Aparta pari wa se te cheko mes nga democracy dam tutra a Trump. May gero logo mistake ngi tolto. That's politics. Diang interesting nga kamle nakadira kamle ngalgira adra liberal party. Bashir mle ko tan mring el partra liberal party. Sel similo sigra mo candidate ti. Why see? Leng ada mamelo ba candidate ni ba ada mamela. Mga igagida kring bembel tingila baulis. Leng sira ngari atam nominated itan mo o senator. Baru mo adra conventions. Itu adra babal ma adra yol daw basi. Gakalilakan sisi lembuy ngaw. Population wise. Madi ako sa tingila baulis. Ador taldu ngaw maldu ram lagayo ko maldu oro endidor. I see. Mudo sigira umildor. You know. Isel agree ringi right there Jack. Itiragi dum atara mal krim membering le klol adra pari dia kalongot do undi observe e support abesera. Sel bol merek engi otunge imara ketringi sa awayo itsiram le secretary te sa kamle siya tru iltala le mula yarsia ngesaba si tara betring. Kerdi nga siya tudili ang awal tela le ngul msangelo ngora ni. Itira mo kay dito siya ali kito mo kats. Iya kay tuto dun mara. Matra mal masalong ko rin sa progressive away siya. La sa le Royal Palau Hotel. Mo kildi bile iya di met mo awaya abo ni kalong watela telal me. Ma Jakob Sawaitsi. Todo ni tam Rudin away si do hotel. Miseligam la mo ngania fandra. Aiga etirgal rogul ada de horror etirgal gitirgal timot mag en romelitos en raigel uldaso dolto e mo rablu waseng ablu progressive and liberal ese at the end of the day entarenris waise andi mang disegi de akmal beringa sulim rawil do egida mo de 10 minutes sergi so the instead of mora a lightning hour ang lani ako some subject I just give you 3 minutes on it dia kamal mal no suela vice president el memo de durgi de minister Rahel de ya nga kam ngel was en gam long di mo mlget tateu lengel laringi lo le lari am lo de alma mutut kel mudas el mangay mangmol de meta tem le girel o minister interior be el department mengel mo brungi mengel temporary sel ku la mangay segi de mo Indir adrablur tol adrablur mesen kyorngi amo sen ka kire ungil por administra justice nang mot kloapa montari ya adralla emlang arngim sebeli kam sa taun manom sisil roi ka ngira medra ugun madangel basen tilka kal mangara asen kyor belau indi ku plong indi a presidente ku politics ngi ngilun morsel ko tembringal mang inawen etianga kita mendengel saya tokor hospital tiya ko ring modalen life and death meng ding go mesring im lamo lektira ka presin lakti luringi le gi kama ma first class mak muringi wase ka wole bla po modur ra ka orang
ngal kelibral ngoy kaon more siltes sil ko temring sil mo bring altaat utak sa more mo president next lingang di multiple takos endiak sige lulukol ak matut kalmang makmul nga kamat ng eluwas nga kaarala maktiram ng eluwas sa ospital ba minister management position tip nga siyo batya lo bisa ministry ka lo taw das uksegit knowledge nga kara technical itirala ba kagas begal ilgut makli wala ko mesring isel ko kadamla to ko sa last week matukau guru makro di elasel ko to klolom sa de klo to tel to ang rat ko ospital es ospital ako mas ko ko ngel wasing gire mo ya ospital adi problem ringi kami ruba dia ko ngel was tiang ral mentality ng argidel sel me hodel mega decision e me go decision rigida le lang sel gureng sa president tika nga wala to mo sen mora ngatpang mora ay umero oro nga kamlam ko to semong laad mo ratok tang outside my galwa sa ospital girel nga sel to karatan so a decision has to be made right away kira nga oro there's anybody was saying mora ngatpang mora ira al asmer then they can make sense mang tiay kita a decision girel marul ya kung sa ospital hindi ka maklot mal nga kung may singim bak tiya nga tenamos tatel oy el repairing ila ka mal mo spend up to repairing may gang it's gonna take 5 years di can make a decision first to identify ut meruli mal pa to ka ut mo or ma olbir or am lang ako ngera temla to ba drill site boring nga mang di ko ngelo sing tiang magranga lagi al sugum ko akala bol ko head pasar resolution olbir malubang la lo sa ospital por oreo el relilo se mo todo tela yo samba todo mura plan so bringi la construction mo tela para o si o do mo construction din kiren mura pa hospital kita malo spere la Ngarala ni also. Dia nga ka direk el mal dia umrah tagi tingela ang irmam na se. Merwada staba debate. Edrelia hospital sel orior. Period. The next step merwada start el design ba boringa design boringa public hearing sen tiang warang design ngel somi ngarang tanga seguir stage. Len like you say and dia make sense al roy de len ang sel other smear MD between blil ma hospital can make a difference between life or death. Oy. Hindi ka make sense umul mo at pang or even iray. Nagridig nga rabang nga highway forget it na madaan. So hindi ka gilil magatek ta debate. Murgo da tatkiya ba siyo let's move forward mang lagi na digi mo sigaw though, you know. Hindi ka mo Hindi ka to ra mora mo meday. Kalbi akal musul toru rigim atuloy madangera ka. Mari mo tel one stop may aralan na mura ya ka kita kalsak. Dari kasi Camille Islanders di so may ngarap kula. Loolo ugirere o mesa sunset kung di wa sel velo. Ay kasi illegal ada Taiwan ko tigil mora only. Letim bilko di rawel ma senator Mario invite ra magi mo rawel. Agibong lang ara tendori. Agi mo yung mereka kalwel magi o mungurong ka man soal mga tialwel. El mo mereka agi ko tamla me adu el mo ara 3 o'clock. Bagi moral yang korah marasi. Pasal ko may other way lao. Bak mo nga masi. You chat, you chew, and you chow. Wala kita lightning hours ra. Ako te congratulate ra Minister Jennifer Olgri. El Minister of Justice. Having said that, avela mo mong 8 years, real ultra justice system. Attorney General the deal. Master for him to almost the deal. So let's give her a finger crossed that all si ulgum si change the system lang. Sil got the club goal merak lang other Olympic marogul toy a justice. Bakti ob tirang man nga atya especially nga kaya mal mereka congratulate raw leng olbira kulam na decide was ikaw yung minister kita next 4 years. Number 2 akwas yung madela 45 days. Yung mo Olympic
continue mot pokra blimi do msi na buluad leng ada sports mot mokorti di kita mot mokor gitu leng kita host country O yang nang lagi malme gol lumil esil mo mulbong la geltara strong member a string band styles chante melania ahil tani strong nom kita tani something dengan hospital era museum au raise a fund dire era algo assim mal sum kangargere Swam donetra imoludo e please im sta para museum na kapasya mo di mo dewa malo di mo dewa di mo raklugo miaos di gumda siyang mlamo betul terminal oitel entertain gidra igel di takra ngarabo hiwising data ko man sulang ya Kausischakl afternoon e kama maltede man merenga sulila vice president at least yung la clear ngi ang uluguma como que ranga quasi un la ngusel mle esperevo la uniforme o iti utuya a transparency la governmentary mo kama sura me igan seya Kausischakl al sils meral mel sande